Gelip dinleyen aziz, hamiyana merhaba. Dîsa cerek edim li ser platforma dijital li ser platforma Nûbiharê a li ser platforma dijital cerek edim em biweran. Ev bername sala 2022 da rama yekemîne lê heya niha gelek bername hatine çêkirin. Gelek mêvanê me ezîz çêbûn. Mêvanê me ezîz hemû gevan binêrin haleka wana cuda heye û fetekê çê dikin. Em wan farka wana jî xweşhalin, ev farka wan jî ewna karê xwe de serketîne û karê xwe bi Kurdî dimeşînin hezar car malan ava. Dîsa vê êvarê mêvanekî me pir hêja, ordekî pir hêja heye. Ew Doktor Eser Çetin e. Doktor Eser Çetin jî kesekî endamên tenduristiye xwe bijîşke doktor e. Madem bername me derheqa doktoran dane, kesên xebatkarên tenduristî dane, heya niha rewşa korona da vê şaibê de yê herî kes zêde bedel dan û em dêndarê wan in ew kesin. Ji bo ya kesên mirin em ra rehmetî dixwazin, yên din re jî em wan ra seber dixwazin, em hemû kes wan ra dêndar in û em beran va me firsa dîtiye, me şexs kiriye û em ser navê her kesî Doktor Eser ra spasdar dikin hemû xebatkarên tenduristî ra înşallah yê qebûl bike. Ew hemû xebatkarên tenduristî ez nabêjim qehreman in ji ber ku qehreman civakên tiral da peyvatê karanîn û hemî kesên karî baş karanîn û însanên baş bûn. Em dîsa wan ra spasdarî dikin. Keda wan ser me zêde ye malan ava. Yekê tu bi xêr hatî. Navxê de bike ku spas dikim ji bo van gotinê tê xweş jî ez spasiya te dikim rastî di van rojên teng de em derbas dibin pevek wisa hema ji dil jî dilê me xweş dike spas dikim. Mala ava bi rastî ez vana ji dil dibêjim û her kesî wana hîs dike ji xwe em hemû rû bi rû dibînin van rojê zor de fedekariyê wan. Pekî pir ez wisa nakim ama madem me behs kir tenduristî tiştek heye ez heşê min eger min nexapîne û bîranîne te de tê karanîn ya bêrina reş mamoste Nemir Musa Enter re dibêjin û cek diçin nexweşxanî ser doktor geva doktor tê cemana hev dibînin doktor bi Kurdî daxife. Dibêjin me her zanîye doktor e lê Kurd e. Tek jî gotin kurmancı. Em vê mînakê da em dibînin ku nixabin ya gelek zaman Kurd bûn, Kurd, Kurdî wek nezambûn va hatiye kurdkirin. Lê gavam te dinêrin li ser medya dijital û xortekî Kurd doktor e û karê xwe Kurdî dimeşîne û eleqa mezin dibîne û her kes tê xweşhal e wisa tê xuya wisa dibînin em te bipirsin tu bêhtir sahîdayî gelo sahîda ew reşê te guherandin gava yek dibînin doktor e Kurd e ew dema berî Kurdbûn û zanebûn nedatine cem herde heşî gelek Kurdan da ew reşê te guherandin reş niha çaye em te bibîzin. Gelek spas bi rastî te qala xelek xweş û girîn kir bi rastî va ji bo Kurdî jî wisa bûkê em zêde tedî di demên borî de ji bo kesên Kurdî diaxivîn dipeyivîn re digotin wek gundewarên wek zimanekî paşketî dipeyivin wek pir kesa dibe ku ji ber Kurdî axaftina xwe Kurdî axivbûna xwe şerm dikirin lê îro roj ji bi rastî jî em dibînin ku ew dem û dewran guher ye û kesên Kurdî dipeyivin diaxivin û xebatên xwe bi Kurdî dikin gihaşna asteke xweştir û qîmetê wan tê zanîn em bêjin asta wek şarezebûnê kesên pêşbîn kesên rewşenbîr tê nasîn û pir kes bi vê tiştî re girêdayî em bêjin xwe ziman diqewimînin hînî ziman dibin dixwazin hînî ziman bibin tenduristî jî qadek ji vê ye yanî ne ku
مرو پر باش بکه پر باش بکه انگو کی تنگو قهرمانی کی تشکی بکه کار بشک جیانامه چا ماموستی هي پاریزری هي ادنزیاری هي هر وکی دن تندرستی جی هي وقاده که و وک هر گلی کرجی دخوازه بزمانه خود گجوی قاده و هر کرجی دبکو دباب زمانه خود خباتی بکه تشکی روا و خوشه و یا حوجه جی اول سریده بزمانه خود بکه يعني اف ورقراندنا ام دبينن و وقت تقوتي وقت زماني زاني زانستي ناسين كي خوشي هي ودما براسي از بخوش دكم از علاقه خوش دبينن چما جبركو تندرستي زانسات بي باواگي كوريتي بچراندن مرو بي باوريه جي هيست دكه كو مرو دكاره بشندن ين كرد زانستي جي كردي و بيجا و تيدا خو ببينه و گل جي علاقه خوش نشانه دبي يك جمعيه ما فهم دكه زماني ما مرت تكري داتينه و خوش بو ما زمان تكلي تکلیه نخوش پر گرینگه باوری پر گرینگه د تداوی د شوپاندن نخوشان ده هر اوایی ام ارینی دبینن و ام و روشه د پاریزن از باورم ای خوشتر و گشتر بده پر آگاهیم باش ارنا تیسا وی پرسی و گریده از پر ساخن درشتر آنجی دوباره بکن آنجی چکلیز ده براستی demam zarok من رنتی بیرانم ام گند بون چند کسین من ناریم بیسته بون کارمنت نمود hatta bun medçu medesten maçı dikil Kürt bun yani çünkü çen sala der zaman o ne Kürdi dahil var hemen bersameden bu baba nasıl yani sanki Türkiye afaktın var rakıstası ki yani rola ona direkt Türkiye beyden o kuvvesa hada belki naçal belki orada dikerim ra çatya gorandım per başa peki ezayı bizim birlikte denak ev kesin tendüriste kar dikin bijiş hemşire u xabatkari tekniki yendin helvest tavana çavaya yani gora çavdiriyan bigişti başe yani kesin emejim Kürdi zanen zaman xwedî derdikeve mütabeti dema nexweş bi xebatkar Kürdi deke tekiliye kes bi zimanê gidin yani bersivê nade yani ek û bersivê bi zimanê gidin dide jî ya zêde ziman nizanin ew bi xwe nizanin yan jî belkî sedeme kurdinê hebe lê bi giştî em bêjin karmendên tenduristiyê ketkarên tenduristî yên Kurdî dizanin Kurd bi gerek Kurdî diaxivin wek te gotî hem hemşîriyê me hene kesên me radyolojî filîma dikişînin laboratuwarê xwîna dişixulin giş yani doktor giş em bêjin têkilek wan Kurd heye ez dibînim baştir dibe geştir dibe ve ez bi çav dibînim çavdêriyê xwe dibînim bi sala baş inşallah baştir be madem meqal kir em rojên şebab torunu dane û rojên zehmetin dîsa jî em niha îro jî û dekatina deva qedexe bû heyan ha gelek tişta de gotin peki gotin ku maske muslu mesafe tiştê baş û însan pir zêde îdî van bûn yani îro tuk bêjî ku ji bo vê dirêk çi bêkirin hêla mirovan de ve çi bêkirin herkes îdî vana baş dizane ya biliyorum ku korona hê her aliyê denê divir jî bixabin hereyî ji xurte nebin kontrol de tam ji bo tam bolê bike dedin kontrolê lazim çi bêkirin yani halî hazir rewşan ha meriv bin rixîne ji xwe tiştekî hêvîdar derketê holê parza perpûn derzî yani jî kute yani jî aşî ev hêdî digêje tevahiya dunyayê her welat û gel gora em bêjin konjonktûra xwe gora tişta xwe peymanan destnîşan dikin û ji xwe ya hinka distînin em bêjin aşiya dikin destpêkirin ev rastî hêviyek mezin dide me ez bi xwe pir hêvîdar im bo 2021 ji bo koronayê ji bo pêşîgirtina nexweşiyê sisbûna wê û vî awayî lê wekî te gotî em bêjin maske mesafe hîjyen paqijî ev tiştanan wî jî hîn bûn ew ê yek carê ji nav me dernekeve heya kontrolek giştî hat kirin heta pandemî ev berbelavbûnayê şikest ev çerxawî berbelavbûyî a pir zêde belav dibe diguje şikest pê ve hêdî hêdî ew ê normalizebûn çê bibe yani hêdî hêdî mirovê nêzî hev jî bibin ew maske jî rabin lê îhtimal mezin ew ê çend demekê bigire yani dibe ku heya havînî wan me sedî sed nizanin çiqas mirov pir bên aşî kirin û kesên nexweşiyê derbas dikin û ser xwe dibînin sax dibînin zêde bibin gel bi piranî bi vê nexweşiyê enfekte be ya ji bê aşîkirin em bêjin vê
virüsê nas bikin ew ê jiyan jî asayîtir be em bêjin ew ê pandemî biqede û em bêjin virüsê ji xwe neqede bibe tişkî normal weka şewba normal grîbê wan lê ew ê ji rojevê dakeve rojevê ew ê siz bibe yani. İnşallah. Man bu tek cevap nakaşı gaba derketum insana betir yani ciddiyete izahtır dubut ne avanlıcan destine gaba nakaşı ga laboratuvarda çekiyor. Namçana falan devam. Belki hani gelek jivya baver dikin. Az nizanım belki vesa beji. Yek pers gelo berrastıcı alaka veya u çekirne heye ya diyeminci جخو هکر لابراتوار چه و حسب خدای به مربوط کجا دبیت لاشی به پاریس به کنجا خون وان تبیلنا هدی نهراندن و گلو براستی اوا اون دکتر اکن اون بهتر مثلا تپی دخونن وان هلا دخودی آگاهی نه براستی اوا لابراتوار دا چکرن işte ki çekiriye an خدایه Mamos yani va brasi bi mahal esertên aqaftun nîqaş kirin ev brastî yani xwezayî ye ji ber ku dihat payîn ji xwe dihîn jî tê payîn mesela ana korona derket korona covid-19 derket yani 10 salînê dibe ku tişkî din derkeve çima em bêjin xweza û gel îsan têkildarî xwezayê dibe ajal û heywanan qetil dikin ew dikin yani hîn pir vîrusên ku em naz nakin bilyonan vîrusên ku em naz nakin hene çiqas mirov tilya xwe di wan diran de bike û wan derxe holê ew ê bên cem mirovan ew ve nexweşî ji xwe hat peytandin ku hat îspatkirin ku ev gena wan ev genetîka wan dişibe yên din û hat serrastkirin jalî zanistî ve hat serrastkirin ku ev tiştekî nû yê hatiye derketin yani va tişta di laboratuvarê de nehatî çêkirin yani ev rast bû jaliyê zanista tibê ve laboratuvarê ve وەکی دەگوت دێمێ خۆ بپارێزن بەراوایی تشتێن جودا ژێ دەکەوێت احتمال لە مەزن لێ حالی حاضر هم COVID-19 re têdikoşin bêrene xwezayî ye mamoste baş taxu got te mat neser nav pirsame de ev got te got ku tekniğe insan û xwezayî birastî gava mirov demîra van salî dawîn de em ez bêj wek emrekî piçûk bûm ji daha de gotin digotin ku ev qeyrana îklimî av û hava bidome o insana gelek krizên nebaşa robrû bibînin. Gelek tişte çi bibin, me gelek tişt dîtin em bêjin hêla xwezayê da em bêjin dibêjin gobelîst çêbûn, qasirga çêbûn, însan perîşan bûn, ji xwe zaten hewa û em dibêjin demsal hatine guherîn û tevî hebûn. Ma demê çexên bipirsin. Ev nexweşîn çê dibin. Hesî pandemî, hesî nexweşî din zêde bû fikriya wana û guherandina xwezayê krîza qeyrana îklim de heye. Yani ihtibarek mezin bandorê ji xwe jê digire yani em bêjin ew guherîna avhewayê ew germbûna dunyayê a berfirehî ew tu bê nebe jiyanê jî diguherîne em bêjin rêjeya karbondioksîtê ew ê her tiştî dibe ku nexweşiyên din jî dide derxistin lê di pandemiyê de me va tişatî yani mirov çiqas midaxilî xwezayê dibe çiqas em bêjin dest dirêjî xwezayê dike ajal û dera dike em bêjin قتلkirin tişta çê dibe bi xwe re tiştên neyînî tîne wekî me dît ji xwe ji Çînê ji Wuhan'a Çînê hat belavkirina nexweşî cê serjêkirinê ew ê ajan serjê dikirin lê piştî wê jî me vadî mesela îsan hat girtin pê ve em bêjin qedexe derket pê ve jî jiyan xweştir bû xweza xweştir bû em bêjin ew germahiya dunyayê karbondioksît rêjeya wê kêm bû yanî mirov bi destê xwe bi fabrîqeyan bi tiştan bi tiştên bi daxilî xwezayê xerab dikin dema xweza wek berê nebe hingî xerab bibe dibe nexweşiyên din bê dibe xwezaya me xerab bibe û dema xwe digirin jî te qedexe dikevin jî medî ajal sewal bi azadî digeriyan nav kolana de dera de hewa paqijtir bû jiyan xweştir û asayîtir bû yani têkilek wan bi vî rengî heye Yakın ustaya yani me insan meçhû xweza adlandina wî kir birastî em belkî daha encam wî nebaş dibînin kekê atniha tekistêwrî herîmî vira insanê mew û em bêjin ev tiştên me gotê dibê merî baldar be em bêjin paqijî maske mesafe û mirovên aniha serî da xeberek dihatin digotin insanê me pir guh nadê reş niha çaye
یا راستی از بالا خود دمه یعنی کسن کو پرجه باور نکن هی لی نو بره ام بیژن یعنی دیتن مخابن حتی آگر دبی دریه مرو نکه مرو تشنا های نابه منم پرجه ده چه بو یعنی مرا راستیه بیژن منم پرجه ده چه بو کم زیده هر کسی در دوره خو هنکس وند آکرد بوی ترسی جی هنکی لتفدیران وگریان و بهتر جه باور کردن باشتره یعنی گوره ببینم گوره مها دینی برها هجمران نخوشیه جی بربلابونه جی کم بگه قدخین در کتنا در و ام بیش تفدیر انجامی خو دستینه ام بیشم انجام جه دستینه و گل چخواست به باور و چخواست بالدار بین براستی به تشتین بچوکم دکارن تشتین مزن بکن و ام بیشن ریل بر بگرن از هیویدارم یعنی از هیویدارم انشالله مرو برنه باشتر بالا خبرتنی و یه نخاشی دور بکرم مسئله قال کرد مادام مبود بیسه هریم اچاقی زمان تی بیرا مربان اجی پرساخن من سیدا من بپرسیا و پرسا بدن هات و خالو تبر و بیرا مچو ما مستعد تنها مگه بعد گوتیم مثلا insan terif tekiriya zaman Kürtbun, Nezambun, Mevzera Havdi, Kürtbun, Kürt, Nezambun ve Arabiyadon deve bata şikayetlandım. Yani kalan deniyorum Kürt set salane o bir eserin muazzam dilini disine Embejin Seyda ye Hamedi Khani نرای جزیره تفیت ایران و کله هذا نبي دست مكرها زمان كردينه إيش تخش شكلنا أم دبيجون في زمان كردي زمان أدبيات كلا زمان دله لما خابن جبو شنبونا دزجها وندس رفتاربون كلا تشتي نيريج خرهاني شو كرد نبو زمان ميجي كبي خرط هي ليه جبو الفرطر لازمه جرا دزجه لازمه teknik ve kararın dem deniyorum mesela bu anda zayıf. Şu belki her tür bu ihtiyacı. Eğer fizik nas finci karih baş bir de dici ser fiziki bir sene kimyager vesa bir sene tamam müsteçi bir vesa bir sene ardneziyar vesa bir sene yani gelek ama esnaf bile hatta herkesi rol atıyor. Öte gavam deniyorum karihin baştaki o Kürdi tevdigari baş Kürdi dinlisi Kürdi tecrübe per başa per bedeve tu danasini kuji perivana bir şekil şema çediki grafiki çediki yani tam teknikil tevdigari bu satı huya ko balki tuni peşaroji ona bir kitap ama persamana dediye deriya uya zeve bejim بله قالوا اف باليارا يعني دبي از بيشاخن مسلك باش كاربينم دبي از كردي كاربينم يعني اباجي bu ملتك سرداست diyor ki beni persakanayı tükemine le bu habın bu ma kurda idiye sedemi dikaşkırını قالوا تشوا بالياردا tün van kara kurdi biki hamukari kurdi beşini kurdi danasin biki tekilya ve karateydi o tükince bir sasar kurdi mecidi keremte. Gel spas ma mustab rasti xala green bu ta god persi yani az bejim az bxwa az axim az kok de kok kamil sir axamın çıkıya rasti jez bi zaman hatme avdan bu kurdi az kurdaki jwiya hawi de xwaruma xasım rasti az lugun jidayik bu ma çuma ber vezina çuma ber dawara جوتکاری کریه من پاتوز کریه یعنی تیپا من شکل شمالیم جدای لی براستی از روح کردم از جدیرکا چه مازی مال دشت بریاد یکی جگونده کیه و بناوی حبوشیه ما و بحال تنصر از جگوندر نکتمه یعنی ام بوی تبلیغ مزنبون ام بوی بهنا خوش کردی مزنبون هر دم جیانا من کردی سردست بو هر دم نتنی به مالباتی و گل و دست در دوران دما من دست بزانگی کردی از ویرونهیه بوم مبخوخ بریارداز زمانی خو پیش ده بخوام مالی نویسکی او زاراغاین دن به نبه ام بجن دوکن میدن هر وکیدن دولمندیت زمانی کردی دولمندی بکن یعنی وک اثر از بخوا ادین در زمانی کردی ما از هر روزی
بهتر اوین دادم دلی من دکه کردی از پرجه حزکم از کوکا خو به زمانه خو باورم و کم زده از شمش شغل شاش فهم از اینکه جیربونا من از دویم دی زمانی راکم دین سر تاجا سری خو و نشانی قلب لو ما من کردی دست خباتین تندرستی کرد اف 10 ساله که از سر هنرا کردی جی خبات دادک سر شانوی سر دکه لیستین کردی ما پر لیستین چوار گر چما نویسان چوا وکیدن یعنی گرینگیا کردی از زانم من گود از باواکی پاکش دین برگل بلا چی مصدر که خورتر منو رادبن جی بلا من بنرن وجم خوشتر جی بکن بلا قایشه بمر بکشین از خوازم صد حبورن قایشه بابر بکشین يعني كيف عمل برورن كاسين ديجيتال بيتر فهم دكن او دكن لي عليك يوي بر باشي تندرستي شي مروبا صحتوان دي نجي ام تندرستيان دي باريزن ما كردا قشا فاي كادي تي يعني دايق ما بابا كي ما دمان خوش دكر جبركو زمان زين ندشون دكتورا فدي دكرين برا هم جالي ابوي ندشو زارو بربون دغو اثر ماقي ري هرقي درمانه هي زاروكين برشي الماله او يك اداج ايشا زمان هبو از ver بدل جان زانم و بچاوي خو چاديريا خو كري دايك فالتيك م اپكي من لخو گراند كن نقاشان باوري دما هبه امجن تن خباته تندرسي بكردي بجش بروان دكتور ينوان همشيرين وان بجيش كينوان پرستار ينوان همو بكردي رابن و امجن روابه مرو آزادتر دبه باورتر دبه خوشتر دجيجي و بپیوین من ازانم پرکس آمن دکه تانسیونان باشتر دبه شکریوان باشتر دبه کرونا کمتر دکه اب جبوم تشکی پر خوشه يعني کردک جی امبیجن خسارج نقوشی نبینش بوم تشکی پر خوشه و جالی چاندی کلتوریج پر نزیدم تو خو نویسکاری خارزر که جای زمان را تپداری يعني ام چاندا دفکی مزنبونه و بدفکی هر چی خاص نویسکی ام تشتا دکن هنه برهمه گش بونه و شانخانه ما تشتی ملی ام کوک چاندا دفکی بیستنی ام در باست بن و ام بيج سر مساله انا نقاشيانا هري بر سنه دكوجي يجي كورونا مزنه دكوجي لقول من دبي مزني خو ام قدي دركب ام نين تشك بوامبي او جي بالزمان تكلياري خرط بالزمان شلبه زمان مروف دكروي باقجيا خو دينا بروان وان قان هبك بوان ربه و براوي وكي تقول يعني بده حنونيا كردي في خوشبونا كردي دبي هر دري هبه از بده باورم لو ماجد قاده خوده من هودا از شي وسابم داس فكر از كيف خوشم حتى من هبه از خوازن زمانك قرو بكار بينم مرو قش فهم بك او بك لي كردي بلا خاص كردي خاص يعني زماني بيان دجي از طيبه برناخمي و تقول برساد ده براستي زعما ذكريا برتوكاج دكم يعني دبيسا شيمبار بكري كما يعني دبي نيفسكي هبه يعني زمان جبو هي به نيفسكي دي برتش هبه يعني مرو نيفسكي بيجي تشتغل برتوك وقت لينوستش خباتين نيفسكيش بو من جدا جدا خوش از بديماجي بفيديو جي بر خباتان دكم لوانا هيسانترن و نه هيسان بجي امجن وب جانا نامين يعني نيفس جدايه ام بجي فيديو كا 3 دقيقه از دكشينم 3 دقيقه از 10 15 دقيقه دكشينم چونكي بروفا كدودا از دكشينم لي نيفيس ده نوسايه نيفيسا ويا بك جانا روجا كي بقدا لي ميناك خو هيدي كد بيتينا لو ماجي از هم سر ترمينولوجيات به امجن وك لباتان اورغانان و هم جي جبو نقاشيان و لهمبريو تيكوشناوي درمانا تشتا السر خباتين نيفسكي كرديت سكن كفر باش يعني في شاروجي يقوم كتاب ان شاء الله زي بيدار طلعنا نبهرنا ان شاء الله ما نازشان انا نبهر ده كتاب عندك كتابك تبيجي ببينن براسي كتاب انا هبول وقت زرزوات شفادار بسر تندرستي هبول يوسف كردي كتاب هنا herhalde zabzdayının inşallah iyi zededim. Kalkıp badip teguti ku mezuni men dedi bana bu parizm nakaşın ve çağı geleke bir pesni bijin evna kala tendürüsü dikin kala pandemi dikin belki yine mezuni me cara yakın yusur ekran eki o doktor tam dikin o basa nakaşı dike jibu wana em doxuzin tu kurtesi bijin ku o hemberi ve nakaşı ve şebi dedi insanı meçhul dikin çağı bu parizm kurtesi başa biki. باشه از اینکه بو هرگلی سر بسگل مچاقی چون که کم زده به دست بکا پاندمی ره امزانم کم زده میچه بکن از اینکه جداتر جی پشی نخوشی جی زیتش نبیشم
yani gelê me hêja û me got hewcdariya me bi me heye bi têkilek xwe bi bawerî mirov dikare pir tiştên nebaş derbas bike nexweşî jî yek ji wan e serî de bi rastî kesên karî wan tune be divê xwe biparêzin li mala xwe bimînin ji ber ku ev nexweşî carna dikin kesa de nîşaneya nade ew diçe tîne dibû mezinê xwe re cîranê xwe re derdorê belav dike ji xwe tişta em jê tirsine û berbelavbûna mezin e de bibe nexweşxaneyê vê xitimandin û li gora min yani ez ok hejmar li mirina nanê xwedê neke yani kesek dema bi qîmet derdora me diçe weke ku yani bi hezaran kes çûbe yani ew kes ji ber çayê me re derbas nabe û yani ew kesekî me re nikare binirxîne giringiya kesan û em Kurd giringiya ziman û çanda me û malmezinê me em dibêjin em ê xwe biparêzin heta ji me dernekevin em derketin derve jî ji neçariyê ku min neçarî debara xwe dikin ez zanim mecbûr em xwe neke ji mala xwe re bînin ji zarokên xwe re malbata xwe re bi maske û bi parastina mesafe em bêjî wek navbera fîzîkî metro nîvek 2 metro xwe ji hevdû vegirin û em bêjin destê xwe em ê xweş karbînin zêde der û dora nekin mekir jî em ê dev poz çavê xwe nekin ku mîxrov ji me re neyê ba tenê ji bo koronayê na ji bo pir nexweşiyan wisa ye berî xwarinê piştî xwarinê dest şuştin tişkî baş e li mala xwe em ê hewedar bikin em ê sîstema parastina laşê xwe xurt bikin yani binyeya xwe sîstema imûnîteya xwe bağışıklık dibêjin ew jî pir giring e çünkî em dibînin hin kesene notsal yê pê dikevin tişkî wan nabe hin kesene sîsal yê pê dikevin bixabin diçin yoxûn bakimê serwîsa krîtîk giranxaneyê loma jî em ê çi bikin em ê têr avê vexwin em ê têr razên yani her saate heta ne saate razan baş e xewa şev rojê du sê lître ava xwarin vîtamîna C'yê stendin vîtamîna C û portuqal û mandalya her wekî din hûn ê çêtir zanin binivîsin tiştên bi proteîn tiştên qawetê li der laşê me re em ê bixwin û mê moralê xurt bigirin em ê bawer bin ku em ê vê tiştî derbas bikin yani em ê pir tiştên xweroşxweroşî godar nekin tiştên ku me re ditirsîne hêviya me re dişkîne û pir lê mevkan temaşe jî negerin ku û peyvên neras hene peyvên ku nexweşiyê li mirova zêdetir dike hene em ê li wan godar nekin em ê moralê xwe baş bigirin stresê kêm bikin em ê tiştên nênî nefikirin ku li derd û êş û azar mixabin rastiyeke jiyanê ye lê ji bo nexweşiyê ve jî divê em xwe jî dûr bikin heta ji me ve kêm ve çêtir yani ez bixwe jî vêkê diparêzim û ku nexweşî hat ji tedî Kurdî dibêje xwedê der daye derman daye heta na çiqas her çiqas dermaniyê korona yê sedî sed tune be jî tiştên berçav ê zaniz dişopîne hene telawiyê tê dayîn tenduristvanan ji me re got çi em ê wê bikin bi taybetî li hemerî hin dermanan em bêjin pêşdaraz hene şaşzanîn hene xeletî hene û dermanê xwe bikarînin gora derdora cîrana bîstinên Tirkî guhdarî tev digerin û nexweşiyê giran dikin li xwe giran dikin pir hev ji wan mixabin ji ber vî awayî jiyana xwe ji dest didin vêya nekin tenduristvanan ji we re got çi wê bikin em derman nadin her kesî lê ku em danê jî be dermanê xwe bixwin her kes ne wek hebe yani em dibêjin nexweşî tune nexweş e yani li gora nexweş em tev digerin nexweşiyek çi dibe bila bibe ez 2 roja derbas dikim mamosta rojekê derbas dike kesek din 10 roja derbas nake yani gora wan jî rêya ku em dişopînin cuda ye wekî din ji bo parastinê me got meriv karibe bimeşe baş e qedexe hene em li mala xwe li balkonê şanişînê li odaya xwe li ser xwe dikarin bikin kesên nexweşî girtin jî em bêjin baş bûn pê ve divê dîsa xwe mixatebin moralê xurt bigirin lê tiştên giran nekin ez vêya bêjim çünkî ji ber ku nexweşî tadê li rehekên rehên dil dike damarên dil ê xwînî wan heş dike dikare bide xetimandin qeyrana dil dikare çêvê av pişikê a gurçikê loma jî mirov divê têr ava xwe bixwe derman karanî pê ve jî dermanên xwînî ron dike ku doktor da be wan divê wana bixwe û egzersîzên giran piştî nexweşiyê nekin kesê nexweş ketin pê mehekê divê egzersîzên giran nekin divê hereketên giran nekin sporê giran çünkî ew kare tadehiyê li dil bike ew ji dibe sedema tiştên ne baş yani bi giştî wisa min xwest ez to bidim he çarçovekê çê bikim lê em ji rojên pêş jî hêvîdar bin û aşî hatiye hêze xurt e ew ê alîkariya me bike û va çerxeyê bişkê ez hêvîdar em wisa bikim Sağ ol. Hêja te qala farzeyê aşiyê kir niha em bêjin gava tu çavê sosyopolitîk hukukî dinêrî civakê de û têgeha xewa heye û hikûmet û erka destdara dibêjin ku gel û yê elewî derxepêşan azadî goriya politika tên meşandin ji ber ku dibêjî ku filan civak
falan metresiye daye devi betir evlemi derine peş an raş başa devi cevap bebe azadi here anji kesin azadi khaz u azadi nafaz bu yuvan teni görandın. Ama betir teke hem politik tenditi. Ne anha em metresiye kadar ruberune ev çiye u pandemi da COVID-19 dibêjin û rastî jî saleke derdora saleke mêdaxin û tenegotî pir heberên nexweş jî em dibîzin. Bir da piştî van aşiyana tenegotê maske û mesafe bêtir aniha bêtir aşî te axaftin û axaftî aşî ji bo aşî jî gelek tiştê gotin. Mesela em dibêjin ku gelo naçarî mecbûrî herkes aşî ve nebe. Seri de ji bo kesên xebatkarên tenduristiyê vir da kabam lê binêrin. Bêjin ku ev xebatkarê tenduristî hemû karekî kamî dikin eger ew neparêzin nexweşî başê xwe bigerinin hinek de nexweşî bikin bi çaxî gerî ewlehî derkeve pêş yanî neçarî ewna û aşî bikin. Warî dir ji binêrin însanê her çiqas xebatkarê tenduristî be jî qet nebe psikolojîk bêje ku ez aşî bim dibeke nexweşiyeka min e veşartî dirinde bike û dexe pêş û ez pê aciz bim bi çaxî jî azadî dest çê. Vê hayda hem tu ça dinêrî hem têke û külliyata tibê tenduristî çi dibêje bi xwe çi bêjî ev bimanî. Gerek spas mamosta birastî tu pirsên neqandî ji mir dipirsî yani şewazê te cuda heye spas dikim. Yani halê hazir gora min em neçarin. Neçarî û azadî yani êm ez bixwe mirovekî azadî xwazim di her warî de tî ji xwe ji çi bawer dike, çi dixwe, çi vedixwe bi kêre durustandinê dike, rûdine min neqeder nage yani ez mirovekî xweşbînim ez her tiştî ew dikim lê di vê warê parzeyê de riya me zelal em ê aşî bibin em ê parzeya xwe bikin çima ji ber ku wekî te gotî tenduristvan yani adî em di wextekî xetere de ne em ne xetere bûna hin aşî derhene hin derzî hene tiştê wekî din mirov gora daxwaza xwe dike yani xwesteka xwe dike ya dike ya nake yani tu azadiya wan dixwazî dipirsî ana ji dibe ku kesên ne bi rîs bin û ne ji sedî sed mecbûr bin bikin ji wan rêhiştin ev peyv lê biya min bila herkes bikin çima çünkü halê hazir pir aşî tên lêkî jana bê jî gerek hewceye bê erêkirin onaya xwe bistîne pas sê xebata xwe heke onay nebû be ez bi xwe jî nakim lê ji xwe hema a hatî Tirkiye a Sînovakê Coronavak navê a Çînê li Brezilya hatî şoxlanir ji sedî heftê û heşt kêrhatiye rêjeyek ne xerabe baş e ana a İngiltere û sportê sedî heft e ê Almanya Amerîka ji sedî nod û pêş nod û duduye her wekî din ana rêjeyên pir xurtin û ji bo şikenandina berbelavbûna pandemî teqez divê vêkirin xebatkeranên tenduristiyê heke xwe biparêzin baş bibin ew ê êdî karibin li gel binêrin yani heke em xwe aşî nekin xwedêneke her ku diçe ême ji me êr ciyana xwe ji dest didin hene ê posî derkevin li malê çardeh roja dibînin hene kesên ku li millet binêre ew tune be ji bo ya wayî divê em bikin teqez zê bikim û em rêveçûna nexweşiyê dizanin peyva te pir xweş bû çima di nava me tenduristvanan de jî nezanî pir e ez di mal nobetê bim carna hevalên hemşîre ji mir tişna dipêjin hevalên filîm dikişînin êdin yani metirsî di nav gel tenê ne di nav tendurustvana de jî heye divê em van pirs û pirsnîşanan ji nav xwe rakin ez ji wan zelal dikim çünkü em dibînin rewşa nexweş çawa dibe di sê roja de sînga wan pişika wan dikeve çi halî îhtimala birinê ew ê berbelavbûnê yani em bi çavê xwe dîtiye yani her çiqas ez xortekî sî yek salî me ez xwe bawerim sîstema min xort xuya lê em nizanin siber rojê de ew ê çi bibe ez nexweş bikim xwedê neke ez nizanim ê çi mir derxe dibe ku sê salê de ne hin weşan bên dîtin ku em bêjin tadehêrek ezebê dike an dil dike an gurçikê yani tiştên cuda yani ez bo xwe jî girîngim ez bo malbata xwe jî girîngim û ez xwe ji bo gelê xwe jî girîng dibînim ji bo xebata tenduristiya Kurdî ew ê ez ê xwe biparêzim bila tişe bin nê bila tişe bi zimanê min nê ez ê xebateyên xwe bikim loma jî divê mirov xwe biparêze û xala herî girîngek ji wan tiştan ew e ku aşîbûne yani em aşî bûn em dihem menfaeta dixin heyek hem kamû diparêzin her kesî hem cem xwe diparêzin yani ev denga ewlewî û azadiyê nava xwe de dihewîne ji bo azadiya her kesî tenduristiya me ji bo azadiya me tenduristiya her kesî em ê bêjin teqez
از دخوازم بگوتنک پیشیا داوی بکن تدیب کرمانجی ده دبیجه بکبره کی سی قوچ خراکرین یعنی بتشتکی سی چهار تشتاکی افشی او تشتا یعنی هم می خود پارێزم هم گل هم جی تندرستی جواکی گشا یعنی شخصی نه دما یک و آشی ببین و پاراستنی بکن امی در دوره خوش بپارێزم احتمالا کسین پی بکه وجه کیم یقین مامو سوی چه قضیه فهم بکن یعنی تگاوا دکوتی دناوا مالباتا تندرستی کارگرین کارمند یا امبیجن خبرکار ویه tam zanabûnek tune wê çaxî gelo perwerdeya tipê de tercihemî tenduristî de van hêlan de qet neve cemek kemasî heye yani çünkü ez habêjim îro belkî Covid-19 lê derdiya wê SARS hebû nevisa kolera hebûn tiştê dinê hebûn û wek digotî grîba ek hebûn grîbî falan digotî gelo insana malbata tenduristî ya tabî van nexweşiyane da dîrokî de têraxe encam benefs dibin ya rastî ez ve bu ve girê nadim mamoste hinkî jî şexsî jî diguhar yanî pir kes hene ji teworiyan hez dikin ji nirxandina hez dikin yanî ez çawa bêjim em bixwe mesela di nav tenduristî de kesên doktor kesên bijîşk nojdar ya işte dî nod û neh bi vê yekê bawerin çünkü kokayê baş zanin yani ez zanî ev rewş çi ye û gişê jî ew bibin yani mixabin ne ji bo ku ez di bendiyê têx nav doktora û hevaliyên dinê ên tenduristiyê hinek ji wan bela ku bawayekî veterandî bi hûrgilî tam nexweşiyê nizanin kê em zêde di tiştên din jî bawer dikin xebatkarên tenduristiyê din jî lê ew jî em bi hev dû re em mevdû qanex dikin yani em rastiya nîşan hevdû dikin çaxê pir baş mamoste gota tiştê kirin dibêjin ku daha tişta te gotin gotinê ku eva nexweşiya me gişta dixe yek wekevîtî çê dike û nexweşa nanê re falan kesê nanê re dewlementî nanê re her kes tê digire û diçe hêdeka gotî newisane got gava tu pê bigirî bi rastî jî hêla parastiyên de jî eger zefet de zav bin tu dikarî xwe jî dûr bigirî rast e û insana erebê xisiyar bûn bi erebê xin xwe dûr kirin kamî insana û em bêjin çûn ketine û malê xinî dûrî bajara ew cara de bigî bîla nam çi dûrman zeh parastin lê me tişek dît ku her kes bigire xwe biparêze yani wekevîtî bira tune ez bir da hem ew bipirsim û bi rastî hêla nexweşiya da reşa avantaj dezavantaj çi ne sosyoekonomîk merîlê dinere ajarîbûn gundar rûştandin dewlementî ankasor feqîr bûn dibêjin eleqa vêya û gêiştina tenduristiyê û jê dûrketin xeparastin jê mihafizebûn çi ye bi rastî ev jî xarek serekeye di tenduristiyê de yanî mixabin yanî em bêjin wekhevî di pir wara de tune ye divê derê de tune yanî mixabin kesên em bêjin aboriya wan baştir yani tu hebe em dibêjin em ê proteîna bixwin proteîn çi ye tiştên ji adanên goşt de deraye em bêjin fasulye noka her wekî din yani di rewşa me rê aborî ne baş e mirov nikare ew qas baş bixwin yani em bêjin fêkî sebze meyve malek ku em bêjin debara wan baş neyekirin di aliyê aborî de kêmaniyan heye hene nikare vana pir baş bixwin em bêjin ez bi xwe jî ji malbatek mezinim em sê xwe û heft bira em deh xwişk û birane li gund mezin bûne mesela li xaniyekî de ne du oda û hêwaneke deh serî donze serî însan tê dijî yani siniyek tê hortê mesefek deh donzdeh însan ser kom dibin ev çawa ye û em bêjin heman tişt ji bo çend kesa ve çawa yani dibendîbûn heye ev ne wekheviyek em bêjin kêm derfetî hene lê divê em bi xwe û civakîbûn vê yekê biparêzin mesela ji yekî rewşa wan ne baş merev karibe alîkariya wan bike ew bike ya jî di nava tenduristiyê wan de ez bi xwe ez hewl didim ez her kesî wek hev bibînim ez bi xwe bi taybetî kesên hejar rewşa wan ne baş ez bêtir li ser wan dibirim ser wan disekirim ez dixwazim bêtir şîreta li wan bikim çünkü ew bêtir mirov godar dikim jî hewcedariya wan bêtir li vê yekê heye yani dema şîreta ji li wan dikim gora rewşa wan gora cê ku lê dijîn ez tişta jê dibim yani bandora ekonomî û aborî û tenduristiyê jî hîn mixabin wekî te gotî kesek heye cihê xwe taybet bêjin naxwazeyê de ev hewayê de taybet vîlaya wî heye hinek jî heye
ام بیژن دمارک ده کس دشین یعنی احتمالا پیکتنی جی احتمالا باشبون جی دگوهره لی از دی بیژم کسین دخوازه دجین لگند مثلا از بخوام لگندامه دی بایم لگند دجین باشه که اوتنه نه ها کس جمع تنه امروز بخوا دما ام بیژن ایزوله دمینیم ده هر روزه گاز نمیتونه و از دارم چند ساعت جمع دبینه و مسافه ماسک برده ده لی وکی دینه جی او هنگی دینه با آوانتاژن دینه بخوازه رته کردارن اکسیژن باش جوان رهیه تشتین آدانین جشی دخون جمعان امیجن تشتین خوازایی دخون امیجن تندرسیان هندیه یعنی متروپولیزه بون خانی و در و برین نو استرس و دنگ عربیان و گرگر ج گندا امیجن نباشتره جی ایسانی لگندا دشین هنگی دینه بتندرستن لی لگندا بجیه که روشاوانی آبایی نباش به دبه باندورین نینی گورا ایدن لوان بی مامور سوی چقدر بیاج بیشن و بعدی مقاله گروبین işte مگوی یک امری وانا بیترمه مثلا نبیجه پیش امری نامه پیشتره و مخابن اوا قانون که قضایی روچاقی رزقان زده ده آنجی مثلا هنه انسان هنه تو دنیری دویجن که فلان کس نمیزدن بود نفشه نشتا پیکر تو رحمتی بود دراستی انویش پر دویزن لیم دویزن که ولاتین پیشکت یعنی اروپا زارو دیا خددن و حتی کامل بودی دایکی داشته حتی راده بتقص و بیرون تاریخ و بلیه تحقیق چه واشی چه مجبوری وانه حضرت من کنترلی و جخو قید داده که گروه ریسکی داره که بالمترسی داره اما همو دیارن گلو ev tiştên Avrupayê welatên pêşketiyên bêjin yek li Avrupayê pêşketî yani heqînetin tiştê wana li vir serdest e li vir derdest e gelo li vir çawa ye nav Kurdara çawa ye reşên fîzîkî jî diyara têkildira mewaqa û heta çi radeyê dişibine û mümkün e li vir ام براستی زویکی وسا بنرخین ماموسته یعنی ام کرد مثلا جاری چاندامه و چاند کلتورامه تشکی باشه مثلا قیمتی دی بابا تزارین تشکی خوشه مثلا لگور اروپا امیجن حق و مافین می بگیر رنگی پرتونه نه امیجن جامعه شونده تکر بن کنترولا شوپاندنی او امیج جوان مالا تخصیص بکن وان او بکن لی قال بخوجي مثلا ديو بابا قيدر كابينه تشكي باش يعني امر فرهديك دبينكو ديو بابا تاني مايا بيزاروك مايا بي خودي كرم مايا دي چاندا كردا هي ديو باب لجم زاروك لاوكي بچوك دبينه كركي بچوك دبينه يعني دوسا چاندا كيلي تدي چاندا مهن كي دجان دو غارجي جن هبش جن هف دبينن يعني ديو باب بيتر جم زاروكين خود دبينن و او اليكاريا بدكن ليفر تشكي واسر رازبيو سيستما اوروبا يتونه يعني براسي تمام دي بر هفده دپر واران ده اوروبا پیشکتیه براستی هم جاریه دستگفتیان وکی دن و مافین مروان و آبوری وکی دن هر تشتی دجی هم بجن پیشکتی ترن لور او قاس او تشتا تونه يعني لوالد او تشتا پر تونه لی پر واباواکی دراماتیک هم بجن کیمانی جی تونه يعني تشتا زبینم خواهی درکتنک لمالباتان هیا المزنان مال مزنان هیا يعني وسا yani em bifemdikin yani bir de şartın fiziki değildir haşmendik lazım. Ne bilsin? Takas. Bale bale. Makabil. Peki o çağı em evi bilcin nabısı. Gaba kala tıpa moderndeki nada not götürüm de hatta depersin de depersin. Gaba tıpa modern denir o hem ek taşımara tıpa alternatif tıp bilcin. براستی از کجا گاوا زارو که بوم پر شونا دکتر yani تشتکی پر زحمت بود hem derset hatta renebra hepsi Niharan'dan millet yoksa bu dikotin dermani kurmancı yani alternatif tıpa kırda herhalde tiga havaya ne bevici tahmin ediyorum merak karbine dermani kurmancı takazusay yani aziz kurdi mail kırkı daha hafif zazan debecim ama belki bizim kırmancı kırkı belki bizim ama bir nakile kırman bırakın kuş bırakın öyle çağı o tepede işte vahada ambijin imkanın
dermanên kurmancî çi ye û nêradina te vê tipê çi ye merak dikim. Pir baş e mamoste bi rastî pirsek sereke bû ev jî vê bêjim yani ez bixwe ji tiba modern pir bawer dikim ez xwe bi wê re dimeşim lê alternatîv jî divê di ber çavê me re pê derbas kirin çünkü wekî te gotiye em ji civaka Kurdî jî dizanin tiştînê wisa ji tiştîna re baş e mesela rema xwedê de vê dayika min digot ev ji vê re baş e ev ji vê re baş e lê hatibû hatibû teyîdkirin hatibû ispatkirin çawa pir karanîye mesela ser heba karanîye bi rastî tiştek ji bo tişkî baş e wisa ez bawer dikim ya na mesela tiştekî ji nişkê ve talûkeyê canan tişkî didin hinka ya jî em va derdora dibînin tişna difrojin tiştê hebik toz bir di wê de dibêj ev ji vê re baş ev ji vê re baş e pir kes ji ber ku bê dozaje em bêjin bê zanistî hatiye kirin kezeba wan perçe dikin gurşkê wan perçe dibin pê diçin lê ji xwe ez zanim tişa ku te pirsî cuda bû yê me mesela giha û berê me hene tiştê me hene bibore onayiyam dikê biketa em bêjin di Kurda de bi rastî jî dermanê kurmancî tişt hene em bêjin nigêkî destekî di werê me hêk û rûn lê dike hevîr lê dikin vana bi rastî jî bandorê lê dike wermanînekê em dikin em bêjin baş ji bo cebirandinê cebar hene yani cebar hene lê em teqez nikarin bêjin ew navê xwe li ser e tiba alternatîv tiba alîkar em karin bêjin yani bi modernîteyê ve temambûyî xweş e yani em bêjin belalûk jê dibêjin sîl belalûk destê îsanan çê dibê dera çê dibin dermatolog sana dermana didin çer dikin baş navê yani dişewitînin em dişewitînin nabe yani doktorên dermatolog devletî wisa dikin lê birîn heye dercem ber me lê cem şêx dibirin bawerî pê heye ew çi mekanîzma be îhtimal mezin mekanîzmaya îmûnîteyê hişyar dike çünkü min bixwe bawer gidin ceriban jî çêbû bawer dike em bêjin çê dibe belalûk jê diçin yani vana hatin peytandin li ser xwendin mesela ez bixwe tiştê wisa bawer nakim lê tiştekî ku min çavê xwe dîtibe yani wek alternatîv eger kêr hatibe me re wayet kare qebûl bike lê ez bêtir modern tiba modern dişopînim alternatîv jî wek alîkar wek mesela em bêjin mînak hebin mînakê mesela em bêjin godî toluk ji vê re baş e em bêjin kereng ji vê re baş e bi rastî jî hatibe peytandin pir kesên nexweş bikaranî ve û ser wan baş bûbe mere dikare biceribîne lê ez bixwe ez ji nexweşiya xwe re demaj min re wisa dibêjin ez dibêm ez nizanim destê min de lîteratûr tune ye xwedê neke tiştekî bê serê wê ji nebe doktor gotiye bixwe yani hûn ji xwe diceribînin biceribîne hela bê çawa dibe ez vê bibêjim lê wekî te gotî bandorên wê erînî jî hene yani ew bawayê ba alternatîv Mamoste mesela tiştek tıprak bêjim uzmanî vekî dûrî tenduristî yani xebat karê wî karmen demînim insan bêtir devaxa destpêrine tipa modern tabii tipa modern tipa me ret demîne teqez mesela ez hadi fikirim hedekî mesela doktor tipa modern û teknîkê cî dînin û em bêjin insana pêşniyar dikin ji ber ku hedekî ewa yasayî dide doktor yani evî metodî kar bîne encameke nebaş çi ve û yê bêje min kar halî û tişek nêserî bela nêserî yani nêdarizan devam dinê Rwanda jî sedû sed em bêjin başbûn çê nabe gelek cara mesela min metnên li ser pençeşêrî xundiye em bêjin kemoterapî û heta gotineke û têgihî pir tê gotin pir aregî sera xwe dibêjin ku gelo kanser dikuje pençeşêr dikuje an kemoterapî dikuje ama kesek doktorê kir nabêje ku ya te kemoterapî kar alî encam sedî nodî nebaş em te darazînin jî najin ez tahmîn dikim ku ev dipa alternatîv hebekî girêdanî û qanûnî û neqanûnî ye gava tişek pê bê yê bêjin ku û te çima ava karinê doktor ez tahmîn dikim û sedî pîncî insan bigêjine şifayê jî kar neynin belkî maftarin jî ji ber ku çima hûn darizandin yani hêla tenduristî encam binde de ez vê tipa modern pir ser ya ekre nabînim ama te bêjî dibêjim kesên tipa alternatîv dermanê kurmancî kar bîne dibê ewna jî mayeqa belkî derbas bin yani dezgehên zanistî re derbas bin mektê tîpê re derbas bin ku ew dermanê kurmancî û zanebûnê teknolojîk dibê bê bigije hev yek we ez ê wî diparêzim yekîn mamoste me qala vê jî kir vê çaxê
hat eser de bu pençeşir ne kısa. بله Gava Kürt hala nexaşa dikin gerek nexaşa girin hene em bêjin kriza dil heye ne kısa diyabet heye astım heye taketini heye u gelek hene navana ne xalas kirin Kürt hem nexaşa gava dibêjin naviyan dikin derbazın. Kinci gotin teser pençeşiri dibêjin dibir dur be. Yani sanki abi gava kayrana dilti riz derbaz ne kadar biçi. Abi ki pençeşir derbaz ke hem jixalas be. Abi imkanı heye imkan heye tedavi bu vakt 15-20 saat dur bxe. Havale mehne az nastıkım. 12-15 saati de pençeşir derbaz ke ne iyi çıktı 5 saat ne upar خودی شفا نشکو خودی شفا بیتر بدوانا اوا حشی من آسیر ده ما مستقیم گلو اف پیوا پنجشیر تبیدا هیچی دنف همین نخاشیا دا نخاشیا هری خطرناک هری مرد خناف و ترسی مراجع بترسی اوه آنجی گلو اواجی پیوا که ترسکا آکتیبه يعني جبركو ابن نقوشي براستيجي يعني بانجشير يعني ابيش بيجم غابا من فيديوين دكتور اثر çetin تماشا کرد اویجی وک همی کردا قال همی نخاشا کرد غابا رزات اثر پنجشيري گو خودی نکرد کرد يعني براستي دوري فالا دبيجن خودي نكه يعني جما دور بچو كي يعني نابي بخوش نقوشه وناب قال ده وسر ونشتيه چيه براستيجي بركو پرانی کس جمرنه یعنی بره درفتین تندرستی براسیش کیمو انسان پر ندشون دکتورا پر خلخانه دپرسین شرط مرجع قاز نباشون اما رو توموگرافی توشه مزن تو نبو جهاز و آلت امیش تکنولوژی هر در وا باشتر دبه یعنی پنچشر براستی تبس که بره قالا امیشن کیموتراپی و امیشن آلترناتیو وان جکر خو به پرانی پر جوریوی تو بده ندجی مخابن دچه رحمته لی امیش جانی دریش کرن کیموتراپی دیگه سدی 5 کرهاتی و یعنی وی نخوشی سدی 5 باش بکن کو 20 سالی بشی ام بیژنی وقتی کارانه نخوشی تو مری صافی جبه لی احتمالا آن دبک گرایدن کمتر به لی افجی به پرالیه مثلا ام جوی نابی بلاد پرسن گل وقت جواد پرکاس خو ناپرسن و نزانی هنه مثلا پیوه که بیجه کیر پی به و بلاد به اف تشتکی جبنی و شاشه 180 درجه شاشه دجبره مروواجی وی پنچشیرا قانسیرا کو کیر کاره به پی بده وی بجه یا د آستا سوک دیه دسپیکی دیه و کاره شفا بهتر بده پر کسی مجبوی هاوی نخوشی خو گراند که د پرخینه متاستاز شده لاش بلاد ده و مخابن ایدی رادیوتراپی جی کیموتراپی جی کیر نایه و جانا خوشست یعنی نزانی جی هیا براستی نزانبونش کی نباشه سر ویا دوشانه خو زندی از پر اخوی دم که از خیر و پنجشیر تنه چکم زیر ایج تسبب ویجم جارجارا و یا پرکس داکشتن مخابن رحمه خودی لی با پکی میچو رحمتی بیام نکر بگو نوک که سر وره فیلم ده اوم توموگرافیت بشین او نهات لخوا گندی کرد دو سه ساله ده هر دری بوتمر مخابن رحمه خودی لی کرد یعنی امریکی 6 سالی جوانه الگورم پر جوانه یعنی زم بیجن باز کم یعنی مینا کنی راستیا جیانه یعنی ام چه دبن دجین و دچن رحمتی لی اینکه برای زانبون بجی یعنی زانست یاره تکردار بجی گله کرد ام دبیج تشتا باور بکن و تشتین راست ناخوده بلا بکن تشتین واس سپکولاتیف تشتین وا شاجم ناخوده پر بلا بکن و پر او دکن از جویا براسی ناخواستم عاجزم یعنی جبو پنچشیر ام ببیجن راست دناب قیرانات دلوان نخوشین رهگو داماران باب دامار سیستمی دیبیجن یک جی او پر دکوجه یک جی قانسیر دکوجه او ريزين عويل دبن و ام بيجن ان بارقاي مجي ام بيجن خوي داوي سرياجي رهكين دامارين مجي دختمن او سياحه براسي بريسانا دكوجن لوما تندرستي دجي دتبي دجي يك جوان نخوشين ام برجيت بسنو جمع دجي تو او لي وقت مغوتي يعني بعد براليه مرن بركو برچه دبه دستي مروفا دجي وقت نغوتي خو پرنا پرسن امريكا كيموتراپي باور ناك تشكيناكن يعني چخوازو مرا خو پرسه خو در درمان ده مرو تشكي حسيه دبي هره يعني بتايبتي جيم تايبت اورگانين تايبت انسان پر خنا پرسن پروستاتك بتش به مر خنا پرسن د پیسي ده بجن خنا پرسن فديدكن دبي ابشي مجنا قراكن يعني ام زو سيلي بدن زو ريل بر بگرن جبوكو باشتر تراو باش ما بسته
Hêja megaba diqal kir negotê em di rojên zor de û mal de hepsin û em dernakevin. Bi rastî jî însanên eger dilê wan da tiştê başkirin hebe tu diyar jî pîşê wan nagirin. Em dinêrin Doktor Eser jî û bi ser medyayî hem karê xin insana agatar dike hem zimanê xwe pêşta dide biborin. Bi hev re û em dewlemend dibin. Gelo bir de tu van rojên em ketina malê dernakevin. Van rojane de çavê doktor bijîşkekî lê dinêre tu çi pêşniyar dikî? Yani çi bikin ku bêhtir eva tenduristiyan baş bike û wana ra kultura nara tiştekî baş û rihorê dixwazî çi bêjî? Here vî mamoste bi rastî ev pêşniyarek xweş be, yani pirseta pir dicîde ye. Ya ez bi xwe wekî te gotiye ez kêrhatî bikartînim, ji xwe wekî dinê jî min demê xwe kêrhatî bikartanî, ji bo min bi xwe terfeta îş çêbû, yani ez êdî neçarim, yani barak li ser milê min e divê ez bikim, yani ji bo min sekin nabe, yani hûn du meşûn de bibîne eser çetin tişkî par ve nake, ev xwedê neke birina min e, yani ez têk çûme. Nabe, yani êdî ketiye nav xwîna min laşê min xebata tenduristiya bi Kurdî. Xebata ser hunera Kurdî em ê qalabek şanoyî ji bikin. Yani êdî ji min re bûye kar û bar û berpirsyarî û peywira min ez ê ve berdewam bikim. Dilê ge îsan mirov ji xwe vê pirsê bikin, yani ez di mal de me û bawayekî em ê ji pandemî li tevahiya dunyayê qewimiye gelo ez dikarim ya çawa bawayekî erênî kêrhatî têk bînim. Ez derdora xwe de bînim mînakiyên me pir in. Pir kes em bêjin qelew bûn. Xwarinên hevîrokî xwarin, tev neliviyan, ew nekirin, derûnî nebaş bû, her wekî din. Alîkî de jî yê wek me bi bawekî pozitîv erênî li jiyanê nerîn, xwe li ser xebatên xwe hûr kirin, xwe li ser nivîsê ziman hûr kirin. Hevalê min müzîsyen hene, amadekariya besteyan dikin, albûma dikin, nivîskar, her wekî din. Ev tiştên pir xweş in. Dijîtalîzasyon zêde bû, em waya bikarbînin, bi erênî bikarbînin. Ez bi xwe pir dixwînim, em ê bixwînin. Ez ser dijîtalê jî pir dixwînim. Mixabin telefon pir destê me de ye. Ji neçarî jî em ê bixwînin, kêmaniya me temaşekirinê em ê derbibin, ziman pir girîng e, yani Kurd vê teqes ew ê zimanê xwe bizanin. Ji zimanê xwe wê de tir jî ku karibe zimanekî biyanî, navneteweyî wek îngilîzî, almanî, fransewî, spanyolî bizane be, tiştî xweş e bi rastî, ez pêşniyar dikim. û divê mirov tenduristiya xwe mixate be, derûniya xwe qelew nebe, pir zeîf jî nebe, wisa û erênî bifikire, tiştê erênî belav bike, têkiliyên erênî îsana erdayine. Mesela weşanê wisa xweş wek amûrê te yani wekî meqoretî vekî kire ama temaşe bikin, yani tiştên kêrhatî temaşe bikin, tiştên ji wan re sûdwer bigirin û têxin jiyana xwe. Ez bawerim tiştê xweştir e çêbe, ez bi xwe dibînim derdora min pir kes li Kurdî sor bûne. Ev tişkî pir xweş e. Ji min pirsa dipirsin, hine hevalê min êz hene, ez ji WhatsAppê wan ji wan re dinivîsim, ew dikim, peyvê wan rast dikim, ferhenga destînin, beşdarî kursên ziman dibin ê online wekî din. Bana tiştên erênî xweş in. Divê mirov yani jiyanê bixebilînin, bi xebatan rengîn bike û jiyanê watedar bike, vî demî bawek kêrhatî bikarbîne. Saat xweş. Mamoste babera desta xweş û saetek çawa derdî qeq nekir. Pir sene ez evî jî bêjim kesên pirs kirine, pirsa dikin, silav didin. Aleykum selam. Spas ve hamiyaran. Bi rastî ez dîsa nejîrim ku hem konsantreyê mêvanê xwe bikim, ekranê binêrim, hem pirsan bikim, hem jî ya bixwînim û bînivîsî ekranê bipirsim. Wala ez nejîrim. Yek kek Abdullah İncekan dijbîre dîne ser ekranê dîne akîdinî silav ser çavê min mala ava pir sêve ez dikarim hevî bi dersî bînim jû havî qusura me nemêrim. Ez vê bêjim hêja. Me qala herêmê kir, mirova kir. Ez evê merak dikim. Yani mesela bêjim her derî grûpên dezavantaj zabin. Di nav Kurdan de me gava di qala hişmendî kir. Gelo însanê me gava tenê nexweşxana an dervan, însanên asteng, hene ciyan da jin dezavantajin, zarok dezavantajin. Gelo însanê me hatine wê merhaleyê van grûpên dezavantaj difikirin, ji bo wan empatî çê dikir gelo vir da reşa miletê Kurd çawa ye, grûpê dezavantaj çawa dinêrin, pêşketineka me çi biye an em egoîstin,
از این مراقب کن چه دکتر کی چاو هر بجی مامسته براستی زبالا خود دمه یعنی هر کدوم چه پرتش باشتر دبن یعنی وقت تکلیا مروان از زمان تکلیا مروان خبات کاره کی زمانه کردی پیوه سیدم کردی ببین مثلا 10 سال بری نخوش نمه هبو از کردی ببین دسته خود دکر من چنگی من دگو حالتش کجا گندیرو يعني بفي شكلي من دبيبي انا هان ناو يمكن يجي مثلا قيمتي دبي الدكتوريه منه هو جاي يعني ازباد بين او بغهرين چاوا چي ود في خالاتا غوتي لجي شيبو يعني ازبارا قدم يكي براستان باو با رضا پیشین دوان امجي شو هوددن وان بسين يعني يمكن دي هفدو غوداري كرن چي بيه يعني از هيفي دارم ابجي براستي ما قشا در باز دبه انا در دورا خوروناك بكن كسين كو بيربر تشتين راست نشاني سنه بدن تشتين باش اريني چه خوانده چه نخوانده يعني خواندهين زانگه جدای سایم نشون دبستان اش خواندن زانن روسپیان مهنه يعني دفع ام باشي خوشي وميناغوني النابگل بلا بك باشتر بو يلي دبا انك يعني بيجن اگويست بونو از ازي هبه اما اشاره سر بكن في دارم اوجي بجولي راب ان شاء الله دوی مره هدیدار به ترس ام ترسا خد دکن دچن تن ام دسا بگرن سر کردی بوی هر عدد جواب کردن به اوقاس و زمان یخ کار کردن و سدم پس نمینه ان شاء الله روزه کی کردی اخافتن کردی کار کردن دی سدم پس بوی نینده لازم ببجم ما مستت کردی تبدیگری کردی چیدی کی نخاش یعنی نخاش خانه رنتی گرامن حواله کی من آنهاج شوپینر ناوی دید درازی استانبولی هایم نه همان روز میگریان لو بنا دکتر تکین زانه بود دکتر گوتو هر در دکتری که کردی زانه تمام کرد وردا پیشی سر می ایشیا باشه میتونست کام کنه مگو اول دکتر بلکی به نیت کن نباش گوتو به دی تماسی چی باش میگه دکتری که کردی زانه دراستی دوی جی کرد لینه هرمی تانی دو کردان نه جی که دنی بیشتر گله که دنی لهوه دوی کسی که زمانی وانا دزانه خدمت توان داده. اول جبر دکتر جوسانه، جبر حقوقی سانه، جبر تربیت جوسانه. گلو انسان زمانی وانا تداوی کردن. ام جبر تربیت ما ماموسته کی بکرسن. اما هر بده حقوق داجی گلک iş lazım اولی گوتن. دم ها بیجن. آتی هیپوکرات و لیتراتور تپی و ایتادرده و هدایه her insan zamanı bir gece tendüristi verda nihrandına violati çaya nediri çabe jüber ku ine insan her şey xaraf amdekun cana de bijin ku falan zamanı bizani bir tür zamanı kalabikina ne vesayet demokrasi ne vesayet demokrasi tek kijan zamanı da baş hiskir azat hiskir ev devi herkes guri veli bilir لیه که در وقت بین ربی گوری مت ترکی زنی تو کردی زنی تو عربی زنی تو فلان زنی نینه دموکراسی نه دموکراسی انسان خل چاوا آزاد هیچ کرد دوید گوری bir talebe üye dersi biliyor. Ama bir hili de biniyorum. Az da huzum bir hili de raş terverde ve halda çidi bece hapi hipokrat çidi bece terverde dana çidi becin diri çabe yerine merak ettim. یا وشخوا ما مست صندام هیپوکراتی ده دبجه نه به اولی نه به نژادی نه به زمانی امی تو جداهی نخنا برا کسا نه به جن نه به میر نه به تش نه به مزن نه به چوک امی جداهی نخنا مرگشا بنیرن همان ازکاتی بدینن یه تو به نه به یعنی پراتیک ده تو تشتن جدا دبینی یعنی ام جو کرد کانسر کردی ام باخو مینا کی خو بدن یعنی ما پرت دیتی یعنی از 2013 ده عین 8 سال بری و چغیم سال میگه قدم از چون استانبول جراح پاشای مستاجقای بشار جناستن قادن دوغم جبیجن دایگه کرد هات جبس ملیو تانی کردی زانی پولیکلینیکی دکتورا کوپیر تکلدار بوجی و وجی خو ترشکر نواشکر من زانی او چکاسجی پاشه سیلوکه هیم بو از پیر وسا کت نقاش مباشر ورگرات بکم ليه مقاتبه بكرديه خوش حنون شو بوريم دري جوام وقاي فيها شكويه نزعم يعني اللي جاء اخذنا مكت وسكنا مني پاراستنیر کد از دایکره بومیه وسا نرم بو شوازه گوهری لینری باشه مفهم کرد بو او قیزا پروفسور بویه بابی پروفسوری قانون دوغمه یا مگو وای متید نه لا مگو قجقیش مبسیله ایجاج ما حسكر يعني بيتر
ام بیژن امپاتی نشان دا و ام بیژن هەلوەستا یەکی ساغلام بە خورد بە مرۆڤ بەردا خۆ ینی حەق دەدە ینی تشکینە تەستیان کردی لێ مفام کرد و قیزا پرۆفەسۆر بیە پڕمی ناکرد وساهەنە ینی لێ ئەز بخوا ئەژی وەک مرۆڤێکی دنیایی نزیکی لێ کردم ئەرێز کوردم زمانێم کوردیە حتا ژمە مەزێ کوردی بپارێزم کوردی مرۆڤە بپەی کوردارە بپەیبم لێ ئەنا جێز دێ ستەورێ سەر مەسەلەی گەلێ عەرەب ژی هەیە لە وێران شاری من نۆرمال دۆقی کرد وژی گەلێ عەرەب هەبوو من هەوڵ داکو ئەز هەنێکی عەرەبی هیم ببم من دگو سەوێتە دێشە قرکا خۆڤەکە تایاتە هەیە تێشێتە شکەنگی بە دێشە من بهەنگی کورماژ یونەکی ملیونەکی تورکیونەکی عەرەبی من جوان فام دکرد من هەوڵ دا جوان فام بکەم ئەف حەقیوانە و کێفا وان ژادێن هەر زمانە بەڕاستی هەر گەلگەلە ئەس خۆ لە ورم ژیاش گەلێ عەرەب لە دەبێژم من تشنا هینی من بکات دەپرسم با چییە با چاوە تێگوتن گرینگە تێکریا مرۆڤ و نەخۆشیە بۆ پڕ گرینگەش بۆ تەندروستی بێشم یعنی ئامورامەی سەرەکەت تێکرین زمانە و دوێ مشەدو فام وەگی تەگوتی مرۆڤ چاوخوا ئیفادە دکە وە باشە کوردجی خۆ زمانی کوردی زمانی داکی ئیفادە بکەن و بلا بکەنژی چونکی د پراتیکە تشتێ جودا هەنە جارنا تو کوردی پێی دەبێ ئەز بی زمانیش بزانم دەبێت چما بە ناپەیوی ئەو خۆنا لێخوادی دەرناکەوە یانیژی ئەس بخۆ نەکەر نژاد پەرستیە زمان بکەم دکاری خۆدا ئەستێم کیژە نەخۆشە چاڵ پێ ئەس پەر ئەو ناکەم لێ ئەس یەکا کتان و هەبری ببینم بلاچک ببینم ئەس هەوڵ دەدەم کە بەرالی کوردی بکەم یانی ئەما دەما ترکیش پێ پێز لێ ئەرێ بەلێ تشکی دەبێژم کو بلا ئەو دەست پێکە ئەو وایە ئەس پرۆڤەکە دەکەم ژ بۆ خاتنە کوردی بەری دەدەم کوردی حتا ژ من هەبە لێ کارێمەی سەرەکە دکتۆریە نە زمانە وکردنە دەبێت گەل پڕ لێ خۆی دەرکەوە هەلوەستە گەلی خۆش هەبە مینە هەیدن ئەوێ بقەدە مامۆستا ئەڤالێکی من هەبوو سپاس وەلا شێورات بتەرە بڕستیش خۆشە نزانم سپاس ئەڤالێکی من لە وێرانشار هەبوو دکتۆری ماڵباتی شاغێ موزمانی قەزەش نەبوو پسپۆری ji bera şev malan Ankara'yı bû Kurdî nizarî bû jê dikirnet kiriye min goy dibê tu hîn bibî birastî me pirtûkê da desta alemreza Kurdî ji odaya me tabîba û min pirs tiş nîşanî da çixwas Kurdî hîn bû yani pişkî gon xweş e yani mirov dî tişîne negirtî be yani nijada ve eketune yani mirov vekirî be yani ez îro her İngilistanê teqez İngilîzî pê ez her gundekî hevalê dimin ez tên dimilî pê zî hîn mecbûr ez hîn bibî têkiliya me gel e yani dibê em wî hişê eşk rakin e Musa ev du hemêz bikin dê Kurdî tariya serê me mezin e ez ok doktorê Kurd lê bêjim ez ok kurmancekî Kurd dî dibêjim em ê geştir jî bikin mînak mihîm baş hêja gundê me metek hebû ez navê nabêjim zanin gava diçû mêvandariyê xarin daxwar sohbet dikir radbû diçû mal dûr ket dergeriya digû hey mîbîra kir digotin çi digû arkoza we bimbarek we an jî filan tiştê bimbarek ve ez jî wî hasî bêjim doktor Eser em baş naz dikin tiraxû jî meraxtara xwe dibe nasî çi ye ez xwe bidim nasî erê yani ji bo ez zanim gelek merak dikim û ez sonra me çê dikim ez dê çi nekim zaten bu anda tişê sanayî bîranî yani ez wextê me ez kem dixwazim Sûriya bêjim û pirsa bikim bersiva hildim ama can hinek dipirsin dibêjin ve çi wa nekir û yek merak dikim ez zanim tu doktorê wekî hêjayî ser zimanê xwe ketî bî tu têrika çê mazî xên cîwiya dixwazî em dixwazin xwe bidê nasîn piştî wî em me pirsa xwe dîj bikin ey tamam Musa spas berastî şewrek ji xeberî xweş derbas dibe yani te dî carna pirsa ewil divê tu kî wanî hewçe nakir me ji xeberî kir xweş bû yanî û ez xûsa bidim nasîn ez li gundekî deşt û beriya dêrketçê mazî hevşiyê ji dayîk bûm heya deh saliya xwe ez ji gund derneketibûm birastî bi xweşkî navçe jî nedîtibû paşê dibistana navîn min li Şemrexê mazî da xwende wek razayî boj digotin û paşê zatim Amedê sala 18 hene 17 sal ez li Amedê me min lîsta jî li vir xwend zanîngeh jî min li vir xwend dema 2013 de min zanîngeh qedan û min dest bi karê xwe kir min li wêran şa dest pê kir ez diçûm dihatim bêtir yani nigekî min lîsta li vir bû ez li vir dijiyam yani bêtir du roja wir û pênc javir min vir duwê de li vir dijiyam û deh 11 saleke jî ez bi hunera Kurdî re têkildarim ez bi şanoya Kurdî re têkildarim her çi qas ji ber pandemiya işte şanoy dest pêke mamos şano ez qala şanoyê bikim wekî din ez qala taybetmendiyê xwe dê bikim ez ji jiyanê hez dikim li jiyana kurdewar bi esasê Kurdî li ser wî esasî ez xwazim civakê
خوشکتر گشتر بکم دنیای باش بکم پاک بکم و هنرجی قادك جوية وهنرك بزماني دايك إنه كرنجي لقورا من كيمانية ويتشدبن يعني قالك دليل سريدا هنراكو بزماني خو بك تشتدنجي جرينجن خوشن لبيشي آما كوكا ما چاندا ما بهراوي يعني من الجگر خويني نابندا چاند هنر يا جگر خويني دس بپرورده ويكر سال 2009 هذا 3 سال من پرورده دي خباتين ما يشانوي پیشکشی ما خباتين دا يا سالي پشت وقت نابندا چاندا مزوبوتاميا بشكوي تاترايكتا هيفي دي جفراتي ما دوام كر انا جه هفارم د دومين از بخوا ياباني سكا سالك زيتر سالوني بكز دنه كد سرتكي سدماوي مزنج كورونا يا زس خو شانو لتباهي جهاني باندور مزنج جگر ديجيتال تي پیشکش کرن يعني جي وقت كي وبو وهات سكناندن امش بيتر بلاز شغل مزهري نفسكي جي از لسرت سكنم فكرين برهن لسه درباري هنري وشانوي ده از بخوانا لسر متنك شانوي سكنم لسكا مزن ودو حبي زاروك الجمعيه يعني دلي مرو تشتين دخوازه دجيان ده بيك بينا بواكي هنري جي بخمين از وسام يعني روح حكيمني وسا هي زهول ددم يعني ام قش شاغرتنا ام قش خوندكارن دجيان ده هر دخوازم دنابا افرنري ده خو مزنكرني ده فيرغوني دبم لسلبي اساسي جي جبركو ازم دكتور بجيش كم همجي از هنري دكم از قاهم بالشانس وسعود هيزكم همجي از باورم قلب بكي بترك بيام مك كيفامنت يعني تشوا از دواري كردي ده باربكرني دكم دبا مينا بركز بمره دز كلافيه كردي كرن از دورا بره هشيار دكم واخباتك بهنري جمرو بقينه تشتي خوش ببا يعني حالي حاضر ام لبندا سزبونا بانديمي نه اندر كانسر دكي از هو سابش پر باشه ماموسا تاخو لیستیکن ته سردکی هارن سردکی ین امبیجن و خو دلیست و خو دنویسی آن ین نافدار امبیجن وقت هذا حشي من بدن نخاشي يقصا بله مورير اري ماموسا هر دو جهه بون مثلا 2011 ملیستیکا کومی ملیست اما ما بخواد نویسم ماموستی جگرخوینی نویسم ملیست ما پاشه امبیجن اگه ماموستی ما 4 دیالوگ ملیست ما هواری لیست هواری تا ازیه مراد هم مونگان زانی اولیست از بیجم ما جی دنیای وک این دیسکاری فرانسوی شانه ابسورد اوگن یونسکو هي ما دو لیستکی لیست من ورگران کرد هر مخابن زمانه دن ورگران لی دفت او بو کسی که کجمش فرانسی ورگران نتونه بو ما بیجم شاریکو به کسی کردی قفقاسی تو دیزاین ها لیستکویا این خودی جوان ستندی ما لیستن مارس هبو ما تماشا کرده نوسا بوغاز چنین بو ام هاتن جموجی ام هات استنبول اما ما هات برام ما استنبول جلیس ما السو gösteri sanatları merkeziye navenda peşendan ya suye la aksar emelist yani usa beperfreyhim wargarhim mal çekirin az bخوا من بخوا wargar çekirin tekst nivisan diye le ana az bخوا yeka nivisim em derxinji u je çiroken galeri en zaroka çave milli ku am diske de zaroka derxinji bo minaguni çünkü imen jiyan zarotiye te danin çatın Rusiyan bral cibe bra şuş men yancı cibe u bismay dayki bral listika bigejinwan biya min ev jiyani xoştir bijin ev juda jiyani jibnir zamani xoş jibnirin ya bir rengi mamosa hatta jma bam kim zedna khabata gider yani mamosa az tahmin dikim jibu şanu hüneri me pir vakti meten bu derasti belgevici çava sohbet hatta بعدك درباز من فرق نكر از بیشتر اوجی زارشیونیات و خوشبوتنات مالات آوان بوتنات داوید تشت کام بیشه امی برنامه ایدی بگرن ایدی ام بریا بگرن بیا بیشن گلی بینرا بیر نکن حسب اینو بهاری این یوتیوب این دنیا حمیان بونه اندام و بتکینن تشت کردی حمی باش بتکینن بونه اندام و دکتر اثر چکین zaten پرده شوپین دیسا بشوپین devam بکنن بدن شوپاندن و از اویا بیجم نو بهاری هری داوی سالنامه که خوش درست از پر سالنامه حاضر کنار پیشنهاد بکن سالنامه بهتر مرو آگاهدار کن گوات روزی سویز رادوی و روپرکی هلدی دو خویی هم زنید دنیا دا و دیرکا کرده چی بیه هم جیتو کردی دست حرفی دکی از بیجم همو کرد برا سالنامه که نو بهاری بستیدن مال خبردار بکن اچه زانم در خلاص بونی با حضر حتنی مبنا ما
یک خدیگین برا دست بینن برا ارای سالا کردنی گوری بیا زیده چی بکن ماموستا گلک سپاس دکم امنک اشتانن تو بوی میوانی me براستی از گلک خوشحالم مبهر راجع سپاس دکم و اواد در فتا دا و از یکی بینات عزیز را آخفی مسئوله چیکن و از همه انسانی مرا تندرستی باشی خوشی دخوزم کرم که گوتن یاته گلک سپاس گلک سپاس براستی اج دلو جان سپاسیا مالباتن و بوهاری دکم از زانم دقاده کردی ده کردواری ده نویسه ده هر وکی دن چقاس خودی برهم و سکن و هلوسته جبری هاوی جبر پرشاناز و دلقشم كيف باشيش باشتار بوم بي بوني من هجاكي وقت جنيز بناس كر از ورم مستقبل مي هذا ببين تقص يعني سباسيا باشتار انجي دكم بودار انجي دكم ونهربن براستي شيوره خوش بو از هيدارم تشتي موسى وي هردن بلا ببا ومي جواكا خوروني بكن خوشكتر بكن از جوانه دبيجن بلا شوبا نوبهاي دبا شوبا منجي دبن يعني از ده ناخذ ركلامه خو بكم لي هر كنت تشي جبوت كردي حلاله جبوت تندرسيا كردي تكبه حمو جواكي وحمو مالان از خود حمو بشين هنري دجي حمو بشين ديجيتال دجي بيجم از بتجي دكم وخباتين خبريك وبي دكم از هر دم جيبكم نجبوت الشكل مروف دما خباتك دك دجهن كسان كيف مروفتين او سوده خوش جوار دگرم جمكي ام خو كتكارين زمان نجي كتكارين جواكي نجي ونكارك بر هسان اج دي بيجم زانم انت بخو حتى برتغالي دنيسي تو ايش وازار ندشين شغل بيخا وتش از بخوجي اري انسان كي انرجي بوزيتيف لي از كدي پردزم از دخوينم از ور دگرينم جانا اب اريناي د دمينن به مورال دن برد ودا لي بيجن هيمي جياني خوش هاتيه چكاندن نوما جمر سكنو رونشتن نابت تنايه مي هردم شي خوشتر بكن و باورم مي د روجن آرام و به نخوشی ده روجن تندرستی ده هنری بخوش بینی هفدو ببینن بمین خیر خوشی ده سپاسیا ورکم شباش ما توا سپاس و تندرستی اخو زمان اخو مقاطبن خاطری و دنده برنامه کردن